Dinam खबर nyala sanamoga sagun dalam masuk ke sanamoga napai kai manamra dinam dilaga tehnya ho mi nawa video ape sanamoga sagun atang daram. Tehnya abun video bun galos gapal merawa open secet se open education idikaten. He abun itu sanamoga bun berai je Paschim Bangla ponotore jahan lakane to santali medium te regular te KG2 PG olok pahau jalak kana. Ona hau santali medium te. Aron lakate nito noa santali medium te jahan secet jalak kana KG2 PG santali medium te jalak kana ar ona saute nito kichugan somaj dorodiye ko kichugan santa susari ko kichugan gakuran gomke ko manan gomke ko ar bang macet macetani ko adi jor kurumutu ko chuto kana noa Netaji Open University khona judi language lakate olok parhau etohop ganoa tahale adi napai ko ar ona lakate sordin rege Bordhomar na disom jahir gar re mit galos gapal maraha bon nyel kida jahare do adi aima gakuran manotan gomke ko sohor setelena je unkuwa mitangge dabi do je adi usarage Netaji Open University khon open bhabte santali medium bang roho santali language ate roho olok parahau celok ma chedak se nito abo Paschim Bangla ponot re bishes kaite Paschim Bangla ponot re jodi bon nyela KG2 PG santali medium te olok parahau jalak kana ar no santali medium te olok parahau ne habit te jahai ko sujuk bako nyam kada chance bako nyam kada arbang aku gharoj rena jaha arthik problem tahe kan takuwa menkan aku lapang secet bangko puro dare kada nuku ko jate lapang secet santali te ko koraw dare amma ona ko ihir bhabna ar dise kate ge nito santali medium bang roho santali language te Netaji Open University khona jate secet rena kami hora etohobo ma ar ona kami re jor ko ema kada bishes kaite santali parsi dulariyo olchiki dorodi arbang sauta susuriya sauta dorodi arbang gakuran manotan gomke ko ar noare adi aima boyhage adi aima gakuran gomke ge nito niya ko comment da je Netaji Open University khon santali te parhau kate chet labh mena jasa bon to regular re chalu kan tabona he regular re chalu kan roho Netaji Open University khon santali te parhau rena lakti mena akada chedak se santali te parhau len khan santali secet arho mene abo ayu arang te secet arho laha se bon idare abon jahai ko santali secet autare se santali secet bang ko nyama kada lafang secet dare nuku ko mitang sujuk ko nyama nuku ko jate noa santali te secet rena odhikar ko nyama se aidar ko nyama noa uihar disa arang kurumutu kate ge ningkana kami hora ko laha kana nito kichugan gakuran manotan gomke ko ar ona lakate nito kichugan gomke ko do niha ko comment tabona niha ko le tabona je Open University kon parhau kate kono labh banuana Open University do nito oka jagya reho sothik bhabte grajyo banuana he abo jahatuku bon baraya 2021 sal khona Netaji Subhas Open University khona jaha BDP course chalak kan thei menkan 2021 khona ona do UG course mene under graduate course noare ko agu kada ko warona sasote mit marang raskar na katha do noa kana je nito jaha Netaji Open University khon jaha secet chalak se education system chalak kana noa education system do nito CBSE under board re ko agu kada arona kata CBSE under board rena tina gan value mena a se banua noa do abo sanam ge bon badaya bon ar ona sasote nito abo jodi bon nyelabon kichu din marang rege Tribe TV re mit manotan gakuran gomke jaha do kana Uttor Bongoren fighter Bapi Soren mitang interview re hej lenai ar noa interview re aya adi daman kathai lei kadai Open University idi kate chedak se abo sanam koge bon barai je ne habit te Uttor Bongo Popnot Pargana mane Bharat Jakat Manjhi Pargana Mohol Uttor Bongo Popnot Pargana Bapi Soren fighter Bapi Soren nui do pia chakri bagi kadai ar pia chakri bagi kate nito recent do college ren mit professor lekate bahala kana jaha do kana Paschim Medinipur jela re mena Goaltod Santal Bidroho Sardha Shatabarshoki Mohabidyalay re ar nuya jaha katha nui jaha lei kidai onena aya katha bon anjom lekhan sarige otang obak bon bujawa jelaka obak bon bujawa abo jaha ko neto nehabit te hobon lei kana je santari te Open University khona parhau katche labh ge ban ona he nui Netaji Open University khon mane Open University khona ge ইতিহাস se nagam te graduation koraw kate tainam daram master degree koraw kate nito uni Goaltod
सान्ताल विद्रोह सार्ध शतबार्षिकी महाविद्यालय रे प्रोफेसर लेकाते बहाल आकानाय ओना दो ओपेन यूनिवर्सिटी खन पढ़ाव काते गे मेनखान तेज ओपेन यूनिवर्सिटी खन पढ़ाव काते जहां दो कना अबु नियम nyutuman फाइटर बापी सोरेन गमके जखन मिद मारांग ठाव रे चला दड़े कादा मेन प्रोफेसर लकान लाइन रे चला दड़े कादा ताहले जदि आबो नितो जहां को सान्ताली मीडियम पे बिरोते ताबोना सान्ताली मीडियम ते पढ़ाव काते चेद हुआ आर बांग सान्ताली ओपेन यूनिवर्सिटी खन लैंग्वेज लकाते पढ़ाव काते चेद हुआ नो कटे उयहर भावनाय ताबोन पे नुको को कटे दिसय ताबोन पे जे तेहेन फाइटर बापी सोरेन जुदी बांग्ला मीडियम ते नागाम ते ओपेन यूनिवर्सिटी खन पढ़ाव काते मिटांग कॉलेज रेन प्रोफेसर होय दाड़ेयाय ताहले आबो आबो नितो जहां को बन उयहर भावना आकादा नेताजी ओपेन यूनिवर्सिटी खन सान्ताली लैंग्वेज ते पढ़ाव काते हापिन दिन रे सीधा बांग बन होय दाड़ेया बापी सोरेन लकान मिद हर सारिगे होय दाड़ेया बन चेदा से आबो जहां लका सान्ताल को रेंगेज ओरे हर मेना कुआ आकुआ घारोज रेना असुविधा खातिर ते टाका कौडी असुविधा खातिर ते सठिक सही उनको सेचेत बांग को पूरा दाड़े कादा मेनका लाफांग सेचेत बांग को हामेट दाड़े कादा मेनखान नुकु को तेहेन आबो जदि बन नेला जल जेंतो मिद मारांग दैके जहां दो कना बापी सोरेन नुई जहां लका चक्री सावसावते आज लाफांग सेचेत हामेट काते नितो उनी मिद कॉलेज रे जखन प्रोफेसर होय दाड़ेया ताहले तो आबो उड़ा दुआर ना कमी सावसावते घारोज सामटाव सावसावते आबो जुदी नेताजी ओपेन यूनिवर्सिटी खन सान्ताली लैंग्वेज तालाते आबो जुदी लाफांग सेचेत बन हता दाड़ेया ओना ना आबो बारिया फायदा हो ताबोना मिद दो कना आबो सान्ताली लैंग्वेज लेकाते आबो ओपेन एडुकेशन खना आबो लाफांग सेचेत बन हतावा आर दोसरा दो हो कना आबो आयो आड़ांग आरो लासे बन इदि दाड़ेया निंकना उयहर भावना निंकना दिशा काते विशेष काते नोडे जतो nyutum लई गानोआ जे सुकु मुर्मु गमके नुई ओपेन यूनिवर्सिटी खन जाते सान्ताली मीडियम ते अलो पढ़ाव चलुमा नुआ इदि काते अड़ी धाव गे ऑल तोल दलाते ओपेन यूनिवर्सिटी रे जहां अंगीभार रे मेना को नुकु चिठी सकाम एम काट कोय साउते डिपुटेशन को एम काट को आर ओना लकाते उनी नितो सानाम कोठिन गे गोड़ा गोपड़ो खोजो कना जे जाते सान्ताली मीडियम लकाते जदि बांग रहो सान्ताली लैंग्वेज लकाते हो जाते ओपेन यूनिवर्सिटी खन मेने नेताजी ओपेन यूनिवर्सिटी खन जदि सचेत एतहब को ताबोना अड़ी नापाय को आर ओना लकाते गोड़ा खोजो कना आर ओना लकाते चलावेन बागे इरेल महित हिलो बर्धमान दिसम जाहेरगार रे मिद गापाल मराव को हलदा आर नवा गापाल मराव रे जहां लका बड़ाय कन प्रोजेक्टिवली मिदटांग गड़ो गपड़ो नाम कना आर नवा हापेन दिन रे मिद मारांग स्टेप मेरे आंदोलन मिद मारांग स्टेप हाताव रेना को कुरुमुटो कदा आर लकाते अड़ी उसरा गे नेताजी ओपेन यूनिवर्सिटी खना हो सान्ताली लैंग्वेज लकाते पढ़ाव कमी हरा एतहब लगिदो कना आर ओना लकाते सानाम को गड़ो गपड़ो को खोजो कना को तबे खान नेताजी ओपेन यूनिवर्सिटी खन सेचेद रेना लगती मेना से बनुना आर सेचेद रेना लगती जुदी मेना खान जुदी सान्ताली लैंग्वेज ते होय को नेताजी ओपेन यूनिवर्सिटी खन सेचेद ताहले तिनटा नापाय को नुआ दिकते मानखान आपान अपिन को मतामत दिस उदिस एम दाबुन पे मानखान तेज नवा वीडियो रे मुजन हो कना आर नवा वीडियो दिकते हो आपान अपिना दामान दिस वीडियो कमेंट बॉक्स रे कमेंट कते लैतम पे तो मानखान तेज नवा वीडियो रे मुजन हो कना मानखान मुजन सनमगे जोहार।